جباجر آمد دنباش تماشاوانن هیجا ادیل هر در جهانه لحمو ولاتان ولاتون کو نقاشی کرونا او ویروس لودره بلاو نبه هلبت قات بقات اف نقاشی لگلگ ولاتان زدتر دبه کو یک جوان جبا کوره کردستان و ترکیه نه تنها کرونا بلاو دبه ترسا جبر کرونا یجی دنبه خلک دا زیده بلاو دبه و اف یک دهلا درونی داجی درونیا مروان دشکنه باندورا که گله خراب لسر درونی و پسیکولوژیا مروان دکه مالباتن کو وکشیان مالان کو هجماران به میلیونان نیدی و چوا دنوا مال ده وقت خودار باز بکن بزارو که خورا پیوندیه که چوا دینن لسر و مجاره اما برز اسرافیل بلبل ربا آفن کو اسرافیل بلبل سروکه شاخه آمده یا کوملیا psikiyatristên Türkiye'ye ve persima moster. Edi milyonan Kurd ji bo ku xweş koronayê parêzin di malên xwe de wext derbas dikin dernakevin derva. Baş e wê çawa xweş tirsa koronayê biparêzin bi awayekî derûnî bi awayekî psikolojik. Belê herkes li hemberî korona ya jî li hemberî tehdîdên wekî wê bertekên cuda didin. Bertekên herkesî newek hevin, ê mezna û ê biçûkan ê zarokan jî newek hevin. Lê berteka herî zêde tê dayîn ew ku endîşeya di derbarê tendurustiya xwe û malbatê xwe, malbata xwe û hezkiriyên xwe de yani bêtir berteka herî tê dîtin yani ev e semptoma herî ku em dibînin yek jî ev e ji xwe ditirsin, ji tendurustiya xwe ditirsin, ji a malbata xwe ditirsin, gelo tiştek bi wan bê, bi zarokê wan re bê, bi dêw bavê wan bê ew tirs û endîşe ew tirs û xef bi wan re çêdibe. Bi gelek heba re çêdibe. Em nikarim ev herkesî ya di dua jî gelek heb jê bêxew dimînin ji ber vê van tefkîran, ji ber vê endîşeyê, ji ber vê tirs û xefê bêxew dimînin. Konsantrasyon baldarê ya wan kêm dibe û dilsariya ji dinyayê yani naxwazin êdî tiştekî bikin ev semptom ev nîşane gelek carî derdikeve. Ew kenar li ser rûyê mirovan diçe rûyekî çilmisî derdikeve olê ji ber ku endîşe heye tirsa ye xwefa dibêjî. Baş e wê çawa malbat dêwbav kesên ku di heman malê de dijîn xwe ji vê nexweşiyê êdî dibe ku bi gîja asta nexweşiyê xwe jê biparêzin. Di serî de divê herkes di nav malbatê de vê tefkîr, endîşe, tirs û xofa xwe bi hevdora parve bikin. Wexta ev hesta tirsê a endîşeyê bê parvekirin kêm dibe. Heke însan ji kesî re vê tirs û xofa xwe nebêje, vê endîşeya xwe nebêje, di hundirê wan de mezin bibe û dibe ku pir zêde bibe, nexweşiya derûnî jî derkeve holê. Loma jê di serî de di nava malbatê de herkes divê ew bi şiklekî hestê xwe ji di nav malbatê de bêje. Bi vê şeklî dikarin xwe biparêzin. Baş e eger ku ev hest hestên ku zêdetir endîşe derdixe holê hestên bi vî rengî be ya divê ev jî bênev kirin. Yani medaxaleyekî çawa kesên zaneyê di nav malbat de medaxaleyekî çawa deyra derûnî da bikin. Yani tefkirên erênî bêtir li ser ya em disekin yani tefkirên nênî gelekin yani divê demê de yani milletin hundirê xwe de di nav malê de nikare derkeve derve û tirsa nexweşiyê wan heye ne mümkün e ku te dî tefkirên nênî wan çêne heta ji destê wan tê divê hêviya xwe biparêzin, divê xwe zêde netirsînin û çalakiyên ku berê jî hez dikin yani belkî xaça pirsek be, belkî lîstikek di nav malê de be, belkî çêkirina xwarineke xweş be. Yani tiştekî ku di nav malê de ku berê jî hez dikin dikarin wêya bêtir bikin. Wexta kirin jî heta ji destê mirovan tê divê zarokan jî tevlî vê çalakiyê bikin. Yani zarok alîkariya dêw bavê xwe bikin. Hêviya wan zêdetir dibe ew tirs û xwefa wan kêm dibe. Wexta zarok ege alîkariyekê bixwazin divê ew alîkarî jî ji alî dêw bav û mezinan de bicîbê. Li xwarina xwe yani millet malbat kiştî hundira dene divê ji bo tendurustiya derûnî û a fîzîkî.
دوی لخوارنا خواه مقاتبن يعني خوارم باندورا كي خراب سر درنيام روجت كه يعني جخوا اشتها كيم دبا وقت ستريس زيادة اشتها كيم دبا وقت خوارنج منا كيم بخو باندورا كرنيني لسر تندرستيا فيزيكي ودروني هي جبوج فيها بباراسن وكراني روجي حالي كيم سيجاري لخوارنا خو مقاتبه حتى كوج دستيونتي الكول بلا دور بكن الكول جسدي ست ستريس زيادة دكان هر چقدر گله کس برواج ویاد بچه و خورنا الکل حتم استرس زیاده دکه دکاره بن دکه امکان هبه دناو مالباتیه ده کارن egzersiz بکن egzersizci درونیا مروف باشه مثلا egzersizin çava egzersiz sıfır ne program ne kadar kon rabın graniye rakın o deyinin yani dkarın hareketin bevdur ritmik kon goven deji bükşine yani armaj de bedere de kut tadi بسكن ملا نمينة يعني وقتها مروف بسكن الجي خوروني وتشتكينا كتفكير النيني تين جبوكو تفكير النيني نه ملا egzersiz abi خب تشتكي بيشتغلينه شغلك ايش خارب ببينه يعني فيداوي لسر تندرسيا دروني geleki هي باشا دناف مالبات دا همان هري جريك زاروكا جبر كويدي دبستانجي تعطيله بطلانه بین ودانه زاروک نکارم چون دبستانه زاروک دیو باف جاره کمینه که او قاز دمه که درجه به هفرا در نوا مالا در باز کنه نکارم در کمین در باشه دوی تکلیت دیو باف به زاروک را چواله Deseydi az dixwazim tiştekî de bêjim bertekên zarokan çi ne? Yani zarok çi bertekê didin ji bo vê ya? Çi bertekê bidin divê mirov bitirsin. Çi bertekê didin? Zarok ihtimal ku yani mümkün ku divê demê de zû hêrs bibin û bela sebeb dikarin bigirîn karin giriye pir zêde bikin nam malbatê de. Endîşeyeke zêde yani ji amezinan gelekî zêdetir dikarin li wan peyda bibe. Dikarin xemgîn bibin. Zarok ji ber ku nikarin derkevin derve tiştê ku dixwazin bikin nikarin hevalê xwe bibînin hartim di nav malê de girêdayî mane dibe ku tisajî qal bikin ji xwarinê bikevin yani dilsariya ji xwarinê çê bibe xew dikare wan biherime yani şev nikaribin rakevin carê ji xew şiyar bibin baldariya wan ji a mezina ji xwe hindiktir wê hindiktir bibe nikarin wexta hûn zarokar bibînin dibe ku nikaribin li wê jî godar bikin ew qas jî baldariya wan xerab bibe serêş gelek car zarokan ya jî zik êş gelek car semptomeke tendurustiya derûniye ji bo zarokan gelek car wexta ku xemgîn dibin dilsariya wan çê dibe nikarin bînin zimên o çaxê dibin serê min deşe zikê min deşe gelek carî ev nîşane ev şikayetên hanê ji ber tendurustiya derûniye mirov dikare çi bike çareserî ji bo vê zarokar bin Roça zarokar rahat bike ji vê psîkolojiyekî dûr bixe aram bike pirsên zarokan gelekin zarok ji xwe her tiştî merak dikin ji ber ku zarokin û hayê wan jî ji koronayê heye û pirsê wan hene hinek tişta jî merak dikin van tişta bipirsin vê mere wextekî veqetîne û ji bo van pirsê wan bersiv bidin heke ew pirsê wan bên bersivdayîn wê endîşeya wan taswasa wan tirs û xofa wan jî wê kêmtir bibe bi awayekî zelal û bi awayekî ku netirsin divê bi zaroka bê hîskirin ku di ewlehiyê de ne niha tiştekî ku jê bitirsin tune ye yani tedbîra xwe stendine tiştekî ku jê bitirsin tune ye ew û malbata xwe ne di talûkeyeke mezin de ne lê ji bo tedbîrê jî divê ji malê dir nekevin zarok zimanekî zelal divê ji wan re bêgotin heke bêgotin taswasa wan endîşeya wan wê gelekî kêmtir bibe nihat gelek malbata da em bi çavê xwe dibînin êdî 24 saat hema heta ku razên dêw bav çavê wan ser şaşeya televizyonê ekranê televizyonê ku hemû televizyon hemû qenal behsa koronayê li filan derê ev qas kes mir ev neqaşê ev qas belav bû bi hezaran kes di vê tirsê daye û market wiha ne nizam xerab e bi kurtasî erê xerab e ji ber ku yani dibe sedema travmayê yani zarokan di zarokan de gelek carna di mezinan de yani li Amerîkayê piştî 11 îlonê ne tenê New York hemû Amerîka travmatîze bû
جبركو أو وقتاكو بالافر تيارة لوان أواهيا كتن 24 ساعة تلفزيونات دقاريا ملات الحنجيلية ناري أو قص تراماتيزا يعني أمريكاني قش تراماتيزا كورونا يجي في شكل أفجي وقت تراما هيك چه قاسی تلفزیون ده بیزی فراندن و بگراندن او قاس زاروک توشی و ترامای ببن دیسا احتمالا کو تندرستی آن خراب بزیده لو ماجی دوی مالبات وشانن نوچین درباره کرونا ده بسینور بکن جبو زاروک این خواه نکوت دی یک جار به خبر مینن لی وقتا درکفن دکارن کانالی بگوارین بینن سر تشتکی و زاروک جهاز کن دکار به تماشا کرن زاروک جنو چیان وکم مزن آن فهم نکن دبی کو تشتکی گودار دکن تشتکی گوتن نوی داری بلکه ناج مجی زیاده فهم نکن هنک تشتادن داری خود دکارن مزن بکن شاش فهم بکن یعنی کرونا تشتکی چاوایی گلو دادی و به مالبات اما ما بکوج دی باوی مجمع فقط اینه یعنی احتمالا گوشش فهم بکنه دوام مرا زاروک خوشک لبرخه باشه تشتا گرینگ هنک معلومات بیشتر که زاروک ما ایدی خوی شوان دوان حرمیه پشتی که کرونا درکتی زاروک ما بشوش خوشیار دبون باز دن سر جی دیو باوی خو دخوازم بوان را راکبن و چه پیشی لوی که بگرن هنك برفراتر تكارم بحسابيها كيف الفيدر ده او حسك زاروك خد اولويه ده هيس ناكن يعني الدمين وسع ده ترامين وسع ده يعني وقت قلنا مالي ده بن وتشتكي وبجرد من كورونا شيء كدر كتي جماعتي وجماعة ما بكوجي شيء بكن يعني جبركو قالك تش ناي زانين وتوجع علي زاروك هذا ناي فهم كرن ترسا وان خوفا وان اندیشه وان تفکیری وان و گلک بن گلک جوان جو شاش بن هاتوی داری ده دیو باب دوی چی بکن دوی و اولهیه بدن زاروکان زاروکان را ایچ سدی سد بیگوتن کو تدی دوی مالباتی ده نها لوی داری ده اولهیه ده yani کرونا نایه ماری و تشتکی بوان ناکه اگه اف اولهیه زاروکان ده بیجی زاروک ویا خود اولهیه ده هیس بکن جوخه او بخویجی و دلساریجی و خمگینیجی کووانا نتشتکی شاشنجی اف سمتومی وان اف نشانه اف گازن و شکایتی وان جوخه کمتر به جوخه برای کمتر به يعني دوی ده پیورا ده بابان اوه باشه وی پرسم نها دوی وکی جیانه که روزانه یا نورمال یا آسایی که هر تم درباز ذکر عینی بیش شکل درباز کنیان و انا ممكن جوخه تشو بالكو هندور دانه يعني حتى اجلس وانتي لراس حتى اجلس وانتي جيانا روجانا دفي وك بري وك هياما بري كورونا يا مولا بنا بكن درباس بكن شقاس اجلس وانتي او شقاس كاريكي تكنيكي كاريكي ميماري بالكو herkes معلومات ما كان هناك اوديك تن هناك دو تن هناك سي اودنه يعني دكارن اوديك ايش بو ليستك كي فقط انش بو زاروك تدي صبر وان ليبي دكارن زاروك خرب ليزن هكا كاري كرن خارنك شي كرن بنا مالی ده تشتکی تعمیراتی هبن دکارن آلی کاریش زاروک آب خوازن به شکلی زاروک باوری آن زیاده تر به بخوا شبکه کت دی باوی آلی دی باوی خود کن تمام جاره دو جاره وساکرن لی جیان هر بردا ما بساعت ناف مالی دانه چه بکن مثلا بکی اکتیویته بکی چالاکی رسم چکن موزیکی گودار بکن به هر استرانا بیشن چه بکن دوی افجی راست یعنی گش مهمه بنا لی کسی که گوشه برای آن تشتکی به دکار بیت تشتکی بکرد یعنی چالاکین اکتیویته این کو بره جه حز دکرن دکارن وانا زیاده تر بکن یعنی وقت کو دکارن موزیک گذار بکن دکارن گوونده بکشینن دکارن رسیما چکن هک صنعت کیوانی دابد دکارن به صنعت به پیش بخن ده تدریر امن کارن اشتری ستش هر کسی بین رون نمالی خسارت چکن بلکه صورت حز نکن لیش چه حز دکن دکارن ویا زیاده تر بکن لی داوی وقت بره و دماله دنه انسان عاجز به مروی عاجز به افش حتی داره که نرماله يعني عاجزی جی هستك انسانی هستك مرویه از به دنگه که باش هستگی که باش دینن پرس داوی کرم کن گلک معلومات زاروک تن عاجز به ایری زده تر تابلت دنوان زده تر تلفن دستان موبایل دنوان افش خطره کدم خراتینه راست وش خو خطری شو پیشی به کبیره رخصتنا تندرسية جهاني جبوا بها بيفان دارين يعني حياة دو سالي قد تابلت وإكران قد أخي جو دو سالي حتى 5 سالي روجين 9 ساعات
پشتی 5 سالی روژه ساعت اوجی دمن حری زدم دبیش یعنی زیده ساعت اکید به نیدانین زاروک طلب بکن و بخوازن زیده تدی لیست کنه صبر آن لیت دو خوازن پر بلیزن لی دبی اوجی به بسینور کرن اگر نه بسینور کرن اندیشه زاروک زیده تر دبی دبی هر زاروک زانه به کل تدی روژه چقاسی دکاره بلیزه ekranın telefonu. Zarok sinor خواه بزانن سینور جد و نه بزاندن باش بله باش زار سپاس کن برز سپاس اسرافیل باشواره. بلبل سروک شاخه آمده یا کومله پسیکیاتریستن ترکیه کتا فکر زمان خواب مرا پارو کرد تماشاوان هجا ادی کرونا و کی پارونای کی بنا وخر کدا بلاویه باندورا کی خراب سر درونیا وانت که حتی خلق تبیجه پارونای ما ادی کرونا هیا حناکه بفیرانگیش تکرن لی تشتا مهمه کو لگوری کو پاسپورت بیجن دوی مرو هم خواش کرونای هم جیج پارانویا کرونای بپارزن. دم باش.